Hallelujah. Praise the Lord. Mondo mitaka mem botoru payika do airu do ngo kana lu invite na mem tomdum sula nol ke adum suli nam lega pe ngono lom taka mem botoru payika do airu do de ina me nol taka me kendung ai idokom me pavrong hilo 40 days kai ila ane me pavrong me 40 days me ngolo iparung lagi do emlang kom de ko ingko timang Bible ilarong ka amla anmang idak ko ngolo Bible ang kamulo Genesis lok ka ilang ala ingko lok New Testament lok ngolo 40 days lok ka lagang ame koje ko kadung dalog laga pe ngo kalaga supe ngo agi ke interest lok ngo 40 days en interest to akon ne interest mala do ko ngo ke only ngo ke personal savior ngo ka aku soge ngo interest la ngo 40 days program sime ngo ane Age bulong dubo se delok ke buluk ke sedi pe ye ko bui buluk ke mixiem mane tani amo so dulung em tani e kisin kila sine ne te kadong ido kom bu amire mengke sulasi tomelo bu mane te ngamo telo bu aina jaga dire ko ai praise the Lord mane buluk ke mixiem te bin namis mane buluk ke tani amo so edit ko den doga derem gala sito den de doga de takam de te ngamo telo man mixim mane mixiem te bin mane kam nam renam nam kai maya kinam ram nam kamaya sinam nyong nam pote kai mai praise the Lord sinam nyang nam kinam ram nam de ate takam de kai mai mane aku ye nam ge kaku man ane ye nam de lo mane na sien na kie ramen na doga der ko kayan patom ase nam patom ai praise the Lord hallelujah tania mo so dudung me tani kisim kila ram na botte na doktor ilai manam cancer kinam kidney failure se abud mane abud kinam ram nam pasa nam kinam nok kita kido ko teo ngamo telo de kinam ram nam kidi de kai mai mane amela mo takam mane kinam ram nam de mane kamangai ye mane kinam ram nam kai mai tapi ila aku ye nama ge kai mane aku ye na tania mo so ingkol bikila ram ye tori de aku ye nama ai praise the Lord ane ye nam de sedi kalo dong kunam de mungke sula beg aide aseng kamo ge kunam de ane ye nama ane nam delo ati doga der kai mang kam nam re nam kai mang kinam ram nam kai mang idol aku ye nam delo doga dire kinam ram nam kumarang problem omo agom tan manam problem cancer wina lok midna nok akone sikap accident nok sikap mudir mu sokot lok teng sikap heart attack la sikap idom mungke sunami bimelo de takam de mana aku ya de mana de aku de mana aku ikai ane ko ane de lati kinam kai mang doga der kai mang praise the Lord Solano ayang orang mo Edungan kita lumanin bersama Masih ada nila solano